kayo itang kanakong recipe iniing metong kareng favorite kong ulam. Pa maglutong kilayin, simpliya mo. Itapin, simpliya mo ing ingredients. Kailangan, kompleto lang mo talaga rin kaya kang ingredients. Keng metong agkilong babi. Ngayon, nung sasali kayo keng palengke, mas masanting kasi fresh ing titindadang babi. Sabihan mo mo ketang suki mo at share koya salwa ng metong kilong babe itang pagkilayin. O, so baludan niya ang tanong buriyan dagdagan baga o pwede mo rin mas manyaman niya. Ready na kayo mabiyasa? So, don't forget to like, subscribe, and share our vlogs. Your Kapampangan Beshi, tungkol yaking Kapampangan, yung lifestyle namin Kapampangan, nung interesado kayong mabiyasa, lalo na king pamaglutong kilayin, watch this. Metong kilong babi na pangkilayin, yan, piyabe-yabe ako na, in pork and liver, makachop na, ne, and then we need onions, chilies, and garlic. Atin tamong bay leaf and magic sarap. Atin tamo pang apple cider, 1/4 cup. Pero atyo pa rin kaya kayo kung nanoin kaya kayong prefer, kung white vinegar or nanong brand na buriyo. And then, teaspoon of paminta. Optional yamo ini, mungayeburi, so it's up to you. Okay, let's start. So, ayan, ready na yung kaya katami kay puluto. Yan yung awas dating baga na pisang-le, ipabukal mo tayo ni, and then sang-le, muwang gagitang malito. Okay? Yung pan, yung kaya katamong ganitan. Ayan. Ayan. Take the onions and chilies. Idagdag mo na yung bawang ko rin. But ilagay mo ni itang babi, ang pepa itang ate, na siguraduhan tamo na malinis at may luglog na pinete. Ready to serve. Enjoy! This is Always Tan, your Kapampangan Beshi. Until next time.